Yes, sir. The question it relates to the revenue generated from Goa Miles. Speaker sir, Goa Miles is a special purpose vehicle of Pitasis Software Limited, which is a Pune-based company having 7 years of experience in only software development. Now, Speaker sir, I have got an reply from the revenue generated by the government from Goa Miles. And the reply looks more of relaxation given to the app-based cab operator. This had not happened during your tenure. It was given much 3-4 years ahead. And that's because, sir, Jenna Maka reply mada, the revenue earned in 2018-2019 was 39 lakhs, 19-20 was 1.52 crores, 2021 was 62.68 lakhs, 22-23 as on date is 16.93 lakhs. Now, as per the agreement of MS Frota Miles Private Limited, they were liable to pay revenue share to GTDC. The first payment of rupees 20 lakhs exclusive of taxes was due to GTDC after 30 months of the official launch of the app. So thereafter, Frota Miles Private Limited were supposed to pay either 5% of the total gross revenue generated per annum or 20 lakhs, whichever is higher. Now, my first question to you, Speaker Sajjan, uttar dila, your reply states that only 6.56 lakhs, 5% of gross revenue has been paid for the operational year February to February. The financial year ends in March, as you know. So why the calculations are made from February to February, and why details of revenue earned in 2021, 2022 are not mentioned? I would like to ask you that first. Speaker sir, Goa Miles aggregator आयलो, जे bidders आयले, basically त्यांना सरकारान, this was before, somewhere in 2018, where the bids were called in, and तातून number of people who came to ask for bids were plenty. पण जेन्ना फायनलायज करून जाले 18 जणांनी जवळ एप्लिकेशनां वेल्ली 19 जणांनी क्वालिफाईड बिडर्स दोगूच जाण आशिल्ले. एक इमरान शेख आशिल्लो, वॉज अ कॉन्सोर्टियम विथ मेसेस आउट ऑफ फर्ज, आनी सेकंड आशिल्लो पिटासीस सॉफ्टवेअर प्रायवेट लिमिटेड. नाव दीस स्पीकर सर, वेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीस पिटासीस सॉफ्टवेअर प्रायवेट लिमिटेड, ही हॅड formed a SPV by the name of Messrs. Frota Miles Private Limited, and this agreement came somewhere in 27 July 2018. Ata hatun Speaker sir, the aggregator who developed this software, the government has not paid him anything. It is his own capital cost what he has put in the thing. To capital cost खंयच्या हाका, if you assume की ताणे X capital cost घाला, ताका सरकार कांय पे करूना. वयल्यान सरकारान तो रेव्हेन्यू मॉडेल घेतलो. सरकारान रेव्हेन्यू मॉडेल घेता आसतना 18 म्हयन्याचो मॉरेटोरियम दिलो, 18 months moratorium. After 18 months, he was supposed to pay 5% of the gross revenue, or he was supposed to pay a fixed amount of 20 lakhs, whichever is higher. Speaker sir, 2018 जेन्ना सुरू केले, तेन्ना त्या एग्रीमेंटाच्या प्रमाणे 18 महिने जेन्ना सोंपले, this was in February 2020. February 2020, Speaker sir, COVID आयिल्ल्या खातीर, February 2021, 22, you had issues in terms of COVID everywhere. Frota Miles or Goa Miles have done services on CSR basis or whatever you call in terms of moving patients those days. But everything said and done, business was down. Business down जाल्ल्या खातीर GTDC ची एक मीटिंग जाली. Goa Tourism Development Corporationची मीटिंग जाली, आणि तातूंतल्यान Speaker sir, the 175th meeting, which was held on 4th of Jan 2022, they decided that they will take this COVID part and ensure whether there are new services or whether there are services which are already extended to Goa Tourism, where gross revenue sharing was 5% or more. हे जे ऑप्शन दिल्ले, ते 5% gross revenue चेर आमी कलेक्शन दवरुया म्हूण सगळ्यांक फ्लॅटली सगळ्यांक सांगले. ताज्या प्रमाणे Speaker sir, the first year 21-22 तुझे सांगता, ताका 6.56 lakhs calculation प्रमाणे they have paid. Now they are due to pay, and for which notices from Goa Tourism also has gone to them to pay for the last 1 year. Speaker sir, जे बाब युरीन फाटले सांगले, income which has come, the income which has been generated is 3.34 crores out of GST which has been collected by Goa Miles on these particular trips. आता ये GST calculation जे आयला is a straight revenue leakage which happens in today's scenario.
which is not otherwise being looked at. कितली रेव्हेन्यू लिकेज जाता आसतली समज 1000 गाडयो स्पीकर सर गोवा मायल्साच्यो चलता आणि 1000 गाडयो generates a revenue of 3.34 crores over 2 years as generation of revenue for the state government. Now you imagine how much we have lost. And GST is not paid from the taxi owner's pocket. It is a leakage which happens. Secondly, Speaker sir, convenience fee म्हणून Goa Miles charge करता. From 25 rupees for the first 6.5 kilometers going up to 140 rupees. That collectionाचो revenue इतल्यान तुका तो पे करता. ताजो सगळो मॉडेल स्वताचो कॅपिटल कॉस्ट घेवन हे कितें पयशे येता ते तो करता आणि त्या पयशांतल्यान ही इज पेईंग द गव्हर्नमेंट अँड GST टू द स्टेट. So Speaker sir, आज आमी पळयता आसतना हो मॉडेल एज अ एग्रीगेटर वी हॅव टू अंडरस्टँड that he has created a sample which allows you to take everybody in the ecosystem and run it well without charging the taxi fellow. एक भ्रम आसा. काल पयर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर उलयता आसतना ओला 25% चार्ज करता, उबर 20% चार्ज करता. हांगा हो एग्रीगेटर 1 रुपया टॅक्सी भावा कडल्यान घेना. तो कन्विनियन्स फी ताज्या वयर चार्ज करता आणि ताजी रेव्हेन्यू हो 5% मॉडेलाचेर करता फॉर वीच दीस मनी हॅज बीन पेड. सो स्पीकर सर, गोवा मायल्स एज अ एग्रीगेटर टू डू आय थिंक आय हॅव क्लियर द डाउट ऑफ बाब युरी. ताजें आनी कितें आसा विचारचें. स्पीकर सर, जें Honorable Ministeran Sangla. Now, can you tell me, Speaker sir, on the date you said 4th March 2022, recent, but previously, under which date was this relaxation given to them? Jay Makadista, your reply states that GTDC board had taken a decision to ask Forta Miles to pay 5% of the gross revenue from financial year 2021-2022. Now, COVID-19 lockdown zalne. Did the minister at that time anticipate? No one anticipated how long will COVID last. O inga poilo tuj antnu poilo ing Sanjay Mahabharata alo te baji Sanjay boson 2 वर्सां COVID astole mu chintu nahle kamu tenga kidak 2 years continuously no one anticipated, but they have been given relaxation. Under what pretext and when was this meeting done? Because आम्ही आत्ता सांगितल्या प्रमाणे गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाची मीटिंग झाल्या on 4th of January 2022. No, but see, they've been given relaxations before that. No. Relaxation has been considered from that day. From that day when COVID cases झाल्या खातीर लोकांनी जे मागला, it is not only Goa Miles. Whoever came across the board giving new facilities to tourism, where 5% gross revenue has been the standard, or a ballpark figure has been told. This ballpark figure was taken at the side and we have talked about 5% of the gross revenue. त्या 5% gross revenue कॅल्क्युलेशनाप्रमाणे स्पीकर सर फेब्रुवारी 21 पर्यंत 5% प्रमाणे 6.56 lakhs जाता आणि फेब्रुवारी 22 to February 23 he is due to pay, for which we have sent him notices also. म्हाका दिसता स्पीकर सर आज इम्पॉर्टंट आसा रेव्हेन्यू येवचोच. आज इम्पॉर्टंट आसा इज गोवा मायल्स सारकेले एग्रीगेटर स्टेबिलायज करून सगळ्या आमदारांनी बरोबर घेवन वी नीड टू वर्क दीस थिंग्स अहेड सो दॅट द ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम मूव्स गुड एज अ प्रॉपर बॅकबोन फॉर टुरिझम. Speaker sir, I would ask the Honorable Minister again. According to me, this relaxation was anticipated and there was revenue leakage. That tu aso na that time. त्या टायमार तूं आसो ना, आनी एक डेप्युटी CM आलो आनी तुगे पोर्टफोलियो घेनूय आनी एक डेप्युटी CM आलो. हितून तुवें मातशें चॅक करचें that these people anticipated way in advance and gave them relaxation. Now, because of my last supplementary is, I am referring to an LAQ dated 26 March in which it states that yellow-black taxis, there are 674. All India taxis are 14,575. All Goa taxis are 2,593. App-based taxis are 2,250. Now, government claims that majority of the taxi operators are registered with Goa Miles. From the above data, it appears that there's a negligible percentage. My request to you, Honorable Minister, and there is a Transport Minister, Honorable CM also, Ada ye taxi bauji amge hai. Looks like major people of them, they are not interested in the app. You all should come to one conclusion and get to a dialogue. Yeah, dialogue to be initiate korpak jay. Taking interest of these amge je taxi driver hai. Yani je maga dista ye kitle goinche
ड्रायव्हर आहे विथ गोवा मायल्स हेजेंय उत्तर म्हाका मंत्रीन दिचें. स्पीकर सर, आमी एग्रिगेटराचो फायदो सांगूंक सोदता. डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाचो सर्क्युलर आसा 16/10/2019 फॉर वीच ही हॅज नोटिफाईड रेट्स. द नोटिफाईड रेट्स वीच आर ऑलरेडी गिवन इन द सिस्टम, आय थिंक यू ऑलरेडी मस्ट बी हॅव्हिंग अ कॉपी ऑफ इट. Those notified rates, Speaker sir, are far higher than one can think as far as transportation is concerned when we are talking per kilometer basis. आज जेन्ना Speaker sir Goa Miles सारकेलो aggregator येता तेन्ना if you take any example of a vehicle sedan 22 रुपया per kilometer समज धरली जी aggregator charge करता by director of transport notified rate is 36 रुपया काय कितले तरी. If you go by a SUV MUV 24 रुपया per kilometer is what aggregator charges. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटचे नोटिफाईड रेट आसा 40 रुपया पर किलोमीटर. वी आर रफली 16 रुपीज पर किलोमीटर लेसर. आता हे करता आसतना स्पीकर सर एक ट्रीप म्हजो एकटो फ्रेंड वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटींतल्यान एअरपोर्टार गेलो. आता टुरिझम कुशीक दवरया. थ्रू दीस गोवा मायल्स ही पेड अ अमाउंट ऑफ 378 रुपीज. अगेन्स्ट 378 रुपीज स्पीकर सर द येलो अँड ब्लॅक टॅक्सी वॉज चार्जिंग हिम 700 रुपीज. And the same fare was being charged by the normal taxi of 1,100 rupees. The difference was 3.5 times the rate, Speaker sir. आता हो फायदो कोण आमचो गोंयकार रावपी. हांव भायलो टुरिस्ट उलयत ना. आमचो नॉर्मल मनीस इंडस्ट्री चलोवपी तो एअरपोर्टार वेर्णाच्यान वता जाल्यार 378 रुपीज विजावीज 1,100 रुपीज. स्पीकर सर आमकां ही सगळ्यांची काळजी जेन्ना करता वी हॅव टू लूक एट द ओवरऑल इकोसिस्टम. जेन्ना 2018 जेन्ना रेजिस्ट्रेशन जालें 2,277 vehicles had come under Goa Miles. आज ह्यो सगळ्यो भानगड्यो जाल्या पळय स्पीकर सर वेर आमच्या आमदारांनी शुड हॅव प्रेस द बटन एंड सेड दिस टॉलरन्स कॅनॉट बी दिस इनटॉलरन्स म्हणून. ताजे पेक्षा वी आर ट्रायंग टू टेक अप फॉर समवन एंड एडवोकेट फॉर समवन एट द सेम टायम सेईंग दॅट टुरिझम हॅज टू गो अप. सीएमान सांगला टुरिझम कॅपिटल ऑफ इंडिया गोवा म्हणून. हे करतले जाल्यार असले जायच आनी आमी म्हणलां की एग्रिगेटर येतलेच. एग्रिगेटर येता आसतना सपोर्ट करपाक येतले. टॅक्सी भावांक खावपाक न्हय. टॅक्सी भावांक सपोर्ट करपाकूच एग्रिगेटर येतले. बट वी नीड देम टू बी टुगेदर विथ अस इन दीस फ्लो ऑफ थिंग्स बिकॉज दे आर ऑल्सो द एम्बेसेडर्स एज फार एज टुरिझम इज कन्सर्न. आनी ताच्या खातीर बाब युरी कडेन मागता 2,277 जे आशिल्ले तुज्याच उतरान तूं 1000चेर म्हणलां. हांव म्हणपी 850 जाले आसतले एखादी म्हणपी. ते 1,900 समज कमी जाले स्पीकर सर ते खंय नाल्यार खंय आमी सगळे आमदार नाल्यार सगळे जाण रिस्पॉन्सिबल आसा नॉट टू कीप अ स्ट्रॉंग फुटींग एंड अ बॅकबोन टू अ एग्रिगेटर बिकॉज टॅक्नॉलॉजी कॅनॉट स्टॉप फॉर एनीबडी. टॅक्नॉलॉजी फुडें वतलीच. टॅक्नॉलॉजी फुडें आमी एडॉप्ट करना आनी कोण व्हरतलो आनी खंयची कंट्री व्हरतली. आज आमी मोपा येतकर स्पीकर सर मालवण आनी ती महाराष्ट्र एरिया आय एम नॉट कंपेरिंग. सी द वे द ग्रोथ इज हॅपनिंग. सी द वे थिंग्स आर हॅपनिंग देर एंड फ्यू डेज years to come we will realize that we have lost our opportunity in spite of the airport in Mopa. We have lost this opportunity to our neighboring Maharashtra and we have not taken it. तुमच्याकडे एकूच मागता टॅक्सीची भावना सेन्सिटिव्ह आमकांय आसा. टॅक्सी भावांची आमकां सगळ्यांक वी आर सेन्सिटिव्ह अबाउट इट. लेट अस वर्क टुवर्ड्स पॉझिटिव्हली इन क्रिएटिंग अ एग्रिगेटर or supporting the aggregators in giving the right direction as far as Goa is concerned, Speaker sir. Yes. Let us not lose the route and say की ते कमी हे करपाक आनी कितें करचें म्हणून. विजय सर स्पीकर सर कालचो डिमांड आनी आयच्या क्वेश्चनाचेर एक सारांश केलो जाल्यार मंत्री उलयता अशें की हे टॅक्सीच्या इशून 4 स्टेक होल्डर आहा. एक म्हणटा ते गोंयकार, दुसरे म्हणटा ते ट्युरिस्ट, तिसरे म्हणटा ते टॅक्सी ओनर, चवथो म्हणटा तो सरकार. आतां गोंयचे लोकांक एक मिनिट गोंयचो पब्लीक गोंयचो पब्लीक गोंयकार गोंयचो पब्लीक आनी ट्युरिस्टाक सवाय ट्रॅवल जाय. टॅक्सीवाल्याक पयशे करूंक जाय. हांव सारांश घेता तूं म्हणटा तशें. आनी सरकार कितें करता हातून सरकार एक एग्रिगेटर हाडटा आनी सरकार ताजे कडच्यान 5% रेवेन्यू ऑर 20 lakhs whichever is higher घेता. सो पयलें कितें जाता सरकाराचो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट जाता. काल तूं उलयला ताजे पयलीं बाब मोविन गुदीन उलयला. तुमी म्हणल्यार आमकां कांय नाका तांचें. तुमी 5% रेवेन्यू कित्याक घेता? तुमकां जर कांय ना एक मिनिट स्पीकर सर जेन्ना तूं ताजे वयल्यान जोडटा तेन्ना तूं तांकां डिफेंड करतलोच. स्पीकर सर तूं 5% कित्याक घेता? तुका जर तांचे कडेन कांय जोडपाचें ना 5% कित्याक घेता? हें एक प्रश्न. दुसरो प्रश्न असो आहा की हे गोवा मायल्सान कितले गोंयकार आहा?
गोंयकार कितले टॅक्सी वाले सर तो भाषण केल्या उपरांत दिसतले टॅक्सीकारांक वोत त्यांचो म्हणजे सर्वे आन्सर दिवचे सर बेस्ड हांव कांयच उलयना हांव फक्त विचारता 5% तूं कित्याक जोडटा तोच मागीर तूं ताका डिफेंड करतलो उत्तर दिता एग्रिगेटर आशिल्लो सांगले हांवें तेन्ना ओला उबर कित्याक येवना स्पीकर सर जे त्यांनी 5% सांगल्या ते टॅक्सीकारा कडल्यान घेयना ताजेर जो GST लायता तो त्या पॅसेंजरा कडल्यान घेता हांव परत सांगता चेक कर तू ज्या पद्दतीन सर म्हजो एक प्रश्न आसा म्हजो एक प्रश्न आसा सेन्सिटिव्ह इश्यू म्हजो प्रश्न आसा आमी 5% जे रिडिस्कस करता सगळ्या वाटा भितर Is the opposition coming on board if 5% is being discussed? मंत्र्यान प्रश्न विचारप ना या बसून घ्या मंत्र्यान उत्तर दिवपाक स्पीकर सर आय एम ऑन माय फीट ऑनरेबल मेंबरान म्हणला की 5% इज अ इश्यू गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट आय एम सेइंग इट यू आर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन Goa Tourism Development Corporation is a corporation, it's a company. Yes. It has been a facilitator to get this app and put these things in place. जे ट्रान्झॅक्शन आणि रेव्हेन्यू आयला तो एक रेव्हेन्यू टॅक्सी भावाचो आमच्याकडे येना जो येता ती ओव्हर अँड अबाव कन्व्हिनियन्स फी आय एम गोईंग वन स्टेप अहेड आय विल टॉक टू द चीफ मिनिस्टर ऑन दिस इश्यू 5%चा इतलो इश्यू समज आसा जाल्यार सगळ्यांक हाडपाक लाय 5%चा इश्यू डिस्कस करूया स्पीकर डिस्कशन जावंक शकता बट लेट अस नॉट क्रिएट the impact of putting things 5%चा इश्यू कोण हाडलो क्वेश्चन नंबर स्पीकर सर 5%चा इश्यू मंत्र्यान लेट मी कंप्लीट हे 5% स्पीकर सर हे 5% we will get in the GTDC or whichever module we will create a fund for the same taxi fellows and we will give it back to them as family pension insurance सगळं करता तुम्ही सांगा की तुम्ही येतात म्हणून स्पीकर सर 5% जो बसून घ्या तो 5% कोणे सांगले ताणे उत्तरान सांगले तो 5% इश्यू चालले नाही तुम्ही प्रश्न विचारला त्याचे राजकारण करू नकात म्हणून सांग राजकारण राजकारण करिना आमी वी आर प्रोटेक्टिंग क्लियर बिझनेस स्पीकर सर सरळ सांगता protection should be given to the Goans who are in this business for many years. This is the only industry which is remaining. क्वेश्चन असं उलयता की आमकां पडिल्लेच ना आमी म्हणटा गोंयकार भाव स्पीकर सर बिगस्ट चॅलेंज सांगता बरे करचे आमी कांयच म्हणना स्पीकर सर जे बॅकडोर एंट्री करून जे हाडलेले बॅकडोर एंट्री करून जे हाडलेले ते सारखे बसून घ्या स्पीकर सर आज बॅकडोर एंट्री करून हाडलेले आमी ना ते बसून घ्या आमी ना आज क्वेश्चन कालो सरेरा सिट डाउन तुम्ही तीक जाण उबे रावन उलयता कालो सरेरा yes Honorable Speaker, this benefit to Goa Miles was given right from beginning. Honorable Speaker, this benefit to Goa Miles was given right from the beginning, where 18 months they were given an exemption. And now it's been told that the COVID-19 pasot te ani CSR pasot te benefit kela munte waive kelam moratorium dil muntenga or whatever benefit was waived because of COVID-19. When you have an agreement apurmane you can't waive unless you are taking a decision subsequently. yes So they have to incorporate this, and this CSR, if they have done CSR, they have to show what CSR facility they have given, extended. They have not done any free service. They provided service, no doubt, but it's nothing which was free. People paid for it. The other point you have spoken about GST. Why was the GST not collected and paid? They are charging that from the customers. Customers farikotat. So you can pay that. You are getting that money in your hand. And if they are charging less rate, this is undercutting. Undercutting in business is affecting everyone. You know how certain telecom companies, I won't name it, came and gave free service. Then they gave you cheap rate. Kitle company, telecom company mele. And after that, you try to control the market and take over. This is nothing but this type of undercutting for the purpose of grabbing the market. yes Because Dr. Ulacha Pahili, I had again been on the floor of the House, I had said, Goa Tourism Development Corporation and जी ह्या एग्रीमेंट जो सायन केल्लो तातूंत 18 म्हयन्याचे मॉरेटोरियम आशिल्ले 2018 जे सुरू जाला 2020 फेब्रुवारीन ते मॉरेटोरियम सोंपला
2020 फेब्रुवारीन जेन्ना मॉरिटोरियम सोंपला तेन्ना कोविड सुरू जाला. 2 वर्सां वी हॅव रन थ्रू कोविड. आता कोविडाच्या खातीर जे इम्पॅक्ट जाला विच हॅज हॅपन इन द होल इकॉनॉमी, इट इज नॉट यू मी टॅक्सीवालो एवरीबडी इज बीन हर्ट. त्या हातूंतल्यान तांणी ती 5% or 20 lakhs they decided to stick at 5% not only for Goa Miles but all tourism activities what were coming on board where agreements were signed with tourism. They said 5% gross. This happened much before I came in January 2022. Second question, Speaker sir, undercut or overcut. जो rate specific आसा आनी तो समज कमी करता, we have to sit across, get everybody on board, see how we need to support this system. आमी आज argue कितें करता Speaker sir? We are arguing on an aggregator whom nobody wants to support and make him a failure. One side आमचो लीडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणटा की आमचे टॅक्सी भाव, आमी खंय म्हणला आमचे न्हय म्हणून, आमी म्हणटा आमचे टॅक्सी भावूच. तो इश्यू जो तयार करता कळंगुटेच्यान सुरवात करता आनी यूज करता आपल्याक जाय तशें ते सारकें न्हय. आज फुडें वतले Speaker sir एग्रिगेटर कर आसा, रेटीचो प्रॉब्लेम आसा पर किलोमिटर. हांव उलयतां, आय एम ऑन माय फील्ड. आज रेटीचो प्रॉब्लेम आसा. CMA बरोबर we can have a joint meeting with all the coastal MLAs or who are interested in putting this across. We can have a chat. रेट डिस्कस करूंक येता, सगळें करूंक येता. एग्रिगेटरा खातीर 5%तल्यान कितें ताका फॅमिली पेन्शन करपाक जाय, इन्शुरन्स तांच्या फॅमिलीक करपाक जाय, तांच्या भुरग्यांचें शिक्षण पळोवपाक जाय, स्कॉलरशिप्स तयार करपाक जाय, कितलेशेच तयार करपाक येता. मुख्यमंत्र्यान तें डिसिजन घेवनी. पूण हे तयार करतले जाल्यार Speaker sir पयलीं एक मतीन आमी एक स्टँड घेवपाक जाय की लेट अस गो फॉर अ एग्रिगेटर. वॉट आर वी डिस्कसिंग? गोवा मायल्साची रेट बरें आसा, बसुया परत उलोवया. पूण ताज्या खातीर Speaker sir लेट अस कम टू अ फर्स्ट कन्सेन्सस की एग्रिगेटर आमी घेवया आनी एग्रिगेटराचे फुडें या. थंय हे सगळे इश्यू म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्या कडेन बसून वी कॅन सॉर्ट इट आउट. स्पीकर सर, क्वेश्चन नंबर 4 स्पीकर सर, एकूच डिस्कशन आहे. डिस्कशन स्पीकर सर, स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 रुडॉल्फ फर्नांडीस.